Ngiyakwamukela la kuhlelo lwethu elethubuza thina la esuka sicwaninge khona indaba ze-technology. So into esiyenzayo lapha ukuthi sibheke i-technology on a basic level. Sibheke i-technology le encane asi ku-technology enkulu. So i-technology esisebenzisa suku zonke indaba ezinjengamafoni nama-computer ukuthi sisebenzisa kanjani, ukusebenza kanjani, kungani sibona into esizibona ekhompyutheni kuyini okwenza ukuthi lokho kusebenze kanje kwenze kanje. So into engizoyenza ngizoqala nje ngithi fahla ngembali noma ngehistory yama-computer asukela kuphi, kwenziwa yini ukuthi kuze kube nje aqaleni ukuthi sibe nawo siwasebenzise kahle. And i-computer masikhuluma nge-computer ngiyazi nje abantu abaningi suka sikhulume noma i-desktop or laptop yasendlini. I-computer isikhona nje empilweni zethu yonke. Kwesinye isikhathi sikunanzelela sikunaki nokuthi sihamba nama-computer sisebenzisa ama-computer indawo yonke nje la sihamba khona empilweni zethu. Kodwa ke sinayo nje into zo emazweni la angathi wona angathi sephambili nge-technology njengakuse-Europe nabo-America nabo-China. Le i-technology khona nje indawo yonke, namanye amazwe even nase-Africa nase-Asia nakubo i-technology sikhona nje indawo zonke. I-mobile phone i-technology ene-computer ukusebenza kanjalo nje i-computer, ama-watch o-calculator ama-computer. Kodwa ke into esizoyikhangelisisa siyibhekisise kahle i-computer esiyejwayele njengabo-desktop lokuthi isebenza kanjani, nabo-laptop into esiyisebenzisa kakhulu endlini sisebenzisa kanjani, why sisenza ezikwenzayo, why singenze sifuna sikwenze kanjalo. Sizoya futhi sibuye sikhulume ngento eziningi esingazenza ngawo ama-computer, ikakhulu uma sikhangela ngendaba zebulenjini esithi i-internet, i-World Wide Web. Sihlanganisa ukuthi sibhekisise ukuthi isisiza ngani, sisebenzisa kanjani, njalo nobungozi obukhona, ngoba phela sonke ezisiza kuphela kunobungozi kukhona ukuganga okuthize, kukhona abanye abantu abenza ubuhuluqo obukhona ku-internet lapho. Sikwazi ukuthi sizivikele kanjani entweni ezinjengalezo, nathi futhi ukuthi sikwazi ukuthi singenzi izinto ezingafunwa ngumthetho, ngoba zikhona ezinye izinto esingazenza la ku-internet okuthola ukuthi azifuneki emthethweni. Kusiya ngendawo la uhlala khona, ilizwe la uhlala khona, uzithole usemaphoyiseni kumbe usuboshiwe noma usebantwini bomthetho. So ke into esizoyenza lapha ukuthi sibhekisise izinto zonke zona lezo ngendlela nami engiyi-understanda ngayo, ngizwisisa ngayo, ngizozama ngayo yonke indlela ukuthi ngoku-explain ngichazisele ukuthi hayi lokhu ngakwenza kanje, lokhu kwenziwa kanje, lokhu kunje ngoba kunje kanjalo nje kwenziwa yilokhu ukuthi kuze kube nje. So ke kuma-video alandelayo ngizobe ngifike futhi nendabeni engazi ukuthi abantu abaningi bayayithanda, indaba zabo-social network, abo-Facebook, abobani. Ngiyazi abantu abaningi, cishe abantu bonke nje la sigcwele la kubo-Facebook. Wena obukela ivideo le namhlanje ku-YouTube, I'm sure unayo i-account ye-Facebook, ngoba ungenela ku-internet wabona ivideo lo ku-YouTube nje sho ukuthi unayo i-access to i-internet, uyakwazi ukungena ku-internet. So ke ngisazofuna ukuthi ngi-explain, ngichasise i-Facebook ukuthi isebenza kanjani. Ziningi izinto eziningi ezikhona ku-Facebook abantu abangazi zenziwa kanjani. Abantu ngoba sonke saqala, abanye abantu bangasho ukuthi usitshela ukuthi kwenza kanjani ku-Facebook. Ngiyayazi, hayi-ke bakhona abantu abangaziyo, and njalo ungathola ukuthi nawe ikhona into ongayazi ku-Facebook. Nami futhi ngabuthola ukuthi ikhona into ongangifundisa yona wena engingayazi ku-Facebook, ngoba phela ukufunda kuphela, yabona ke. So ke into engizoyenza ukuthi ngilifundise, ngilibonise lapho ukuthi lokhu kwenziwa kanjani, wenze kanjani. Uma ufuna ukwenza into ezintsha uzenze kanje, uma ungafuna ukwenza ukuthi into enje kwenziwa kanjani. So yinto engizoyenza, ngizofuna ukuthi nje usiya ngama-video alandelayo ngizowahlela ngendlela elandelayo. Kwazi ukuthi lingibhalele imibuzo, lingibuze into elifuna ukumbuza yona. Ngephutha ke ngeke ngilinikeze inamba yami yasendlini, inkosikazi wami engangibulala. Into engizoyenza ngizoninikeza i-email, incwadi kagesi phela, ethi buzathina@gmail.com, buzathina@gmail. Ubuzathina lo eligama eli-1 elihlangene ibale eli-1, buzathina@gmail.com. Ngizokwazi ukuphendula imibuzo uma uphendule kumbuzo wakho oqondane ne-technology. So ke hlala phansi ubukele siphendula imibuzo eminingi, sichasisa ukuthi i-technology esiyisebenzisayo kulamalanga isebenza kanjani. Ukhululekile nawe ukuthi ungisize la obona khona ngenze iphutha, and unginikeze lawa amaphuzu, ama-ideas phela, ngoba sonke siyasizana. Yiyo indlela esizana ngayo la ku-internet. Ngiyabonga.